Bok ljudi, ovdje je Jurica i ponovno ćemo igrati FNAF 3. Idemo lovljati igru, treća noć, naravno. Okej, ovaj tu tip na mobitelu. Hello. For today's lesson, we will be continuing our training on proper handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. That does not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts programmed animatronics or security systems. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Moram preživjeti, ovdje je Springtrap. Ako ste skužili. Hello? Ne mogu ga nigdje više priznati. Hello? Ne ubiti. Springtrap. Hi. Sada sam umrao, idemo to probati ponovno. Oj. Mrzim kada umrem, to je najgore. Moram ponovno lovljati igru. Idem, Ovi moram paziti. Ovdje Springtrap već. Hi. Da me neću ubiti Springtrap. Čovjek je tu. Hello? Samo može ići kroz ventilacije. Okej. Čovjek je tu, ovdje su ventilacije. Oj. Ne ideš ti nigdje, bro. Oj. Mislim da sam pobjegao će jumpscare. Irat ću mu ovdje audio, možda će se tamo teleportirati. Još uvijek je tu Springtrap. Ako želi će što je učinila. Dok Springtrap pokušala pobjeći. Ne znam kako to radi, ali okej. Sad je tu doslovno. Uspjeli smo ga, mislim, prizvat ovdje. Da, tu je. Uđe nam ide jako dobro za sad. Tu još uvijek? Ne, sad je tu. O ne. Hi. To je teško izgledati. Možemo ovdje preživjeti samo ako smo na kamerama, sve ne treba ugledati na Spring, na druge animatronike. Ako vidimo, samo promijenimo brzo kameru. Demon Cupcake je pronađen. I ovdje je jedan Demon Cupcake. I ovdje je jedan Demon Cupcake. I tu je jedan Demon Cupcake. Freddy misli Freddy da ga ne vidim.
se da mene jumpscare-a Freddy, ne znam kako se taj tip izbjegnem. Ej, Mangle Secret! O moj Bože! Kak zakon! O moj Bože, Mangle! Aj Bože! Kak zakon! Najprije pređen. Dong ding. Kak zakon, našli smo Mangle. To je bilo baš zanimljivo. Nikad ne bih rekao da sam mogu naći baš Mangle-a. Aha, da igra, naravno. Ali ako niste vidjeli, to je bio Mangle i to je istina da se Mangle može pojaviti, to nije laž. I to znači da Mangle ipak postoji. Sada idemo samo ovdje onako vidjeti čipu. Sada ovo tu sam mislio ventilacije. Ne možemo ići jer ne možemo izgleda ići u njih. Onda idemo ovdje, pisat Gerald, mrtvi. Četvrta noć. Ajde, pokušat ćemo četvrtu noć, ali mislim da nam neće baš uspjeti. Brzo, kamere. Hello. There's been a slight change of company policy concerning the use of the suit. Don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Safety is top priority in spring suits, why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. No replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness / relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not expected actively or worn. That being said, there is a liability to it. As always, remember to smile for the sake of spring fashion. Trap. Straks Trap platite Mangleov zvuk. Ju je vidio Mangle jumpscare i ubi to što sad ja ne vidio kada, ali ne postoji Mangle jumpscare. Što bi značilo da Mangle je u ovoj tu igrici cijelo ovo to vrijeme. Ali sjećam se kod da Manglea ima na više mjestima. Ali da... Ojoj, marioneta, ojoj, makni se. Pokušavam preživjeti noć. Neću sada preživjeti, odi marš. O moj Bože, molim te me pusti na miru. Trebam preživjeti noć. O moj Bože, Springtrap. O ne. Koliko me ljudi mogu ubiti ovu tu igru? Koliko me želi animatronike te ubiti? Što sam im ja ikad učinio? O Bože, tako sam tužan. Niko me ne volio od jednih animatronika u Five Nights at Freddy. Sve kaj sam im ikad učinio ih je mrzio, ubio bog Freddy. Mislim da te ne vidim. Sad je zaključen Springtrap. Tu si, okej, tu si samo Freddy, vidim te. To je tako zavodno, tu igra sad je napravljena u 3D-u. Ali izgleda 3D igri, ali samo nemoj ove tu kamere gledat i ostale, jer BBM su da svakoj kameri će ti biti balun. Ne znam zašto sam tu igrao zvuk, sad je tu Springtrap. Ali se bunim, ali zato što je dobro da te ne mogu ove tu druge animatronike, što je bilo jako loše. Što me značilo da mora biti brzo svake sljedeće sekunde. Ok, sad igramo kao Foxy, idemo samo umrijeti kao Foxy. Nisam već prešao sam, nisam baš zapravo prešao, ovo mi se pojavilo. Ajde Foxy, možeš ti to. Ajde Foxy, možeš ti to uspjeti. Samo, zabio si se u stol, nisi pametni ti Foxy. Nemoj se više zabijati u stolove.
ali izgleda da ima svaka animatronika osim jedne jedine koju nisam još vidio u cijeloj Bonnie. Da, o tome sam pričao u zadnjoj epizodi. Koga bi imao, bi odlično. Peta noć sljedeća epizoda.